Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Bila nyampe bang, Bang Bul, nyampe ya? Iya, kita lagi gunung melewati lembah. Lembah Gael. Oke guys, kita sampai guys. Sampai di mana tahu ini tapi kita Bawa ada ya? Angot ya. Tim Rasta Rocket rebonding. Belum madang dia. Iya. Sial emang. Iya. I'm lonely, but damn, I'm going. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. jangan mulutnya juga. Oh, maaf. Jangan mulutnya juga. Do it on my own, so I got. Oke, ketemu sama Babe Ali di lagi sini. di Tarkam sama Ujul Channel TV. Dimana di sini kita Rasta Rocket Ribbon tuh banyak ya teman-teman dari Rasta Rocket Ribbon yang lagi ganti kostum, Ganti spare part. ganti spare part. Ini orang-orang yang mempunyai masa depan yang sangat cerah ya. Alhamdulillah. Rata-rata kan pemain bola masa depannya cerah-cerah. Ada yang jadi tukang bubur, ayam. Ikutin terus. Oke. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Juga udah lama kayaknya situ nggak main bola ya. Main lah ini. Nyentuh bola juga ora wadah. Nah kira-kira gimana itu? Ya kita bismillah aja lah. Iya, semangat terus Bang Toch ya. Biar hidup lagi Rasta Ribbon kita. Let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'm only Babe pindah channel di Ujul Channel TV ya. Babe pindah channel di Ujul Channel TV, di mana pada sore hari ini Raw Channel dan channel Ujul TV ya, Ujul TV channel. Jadi main bareng, di mana di bola, ternyata bola dapat bisa mempersatukan kita untuk bisa ngevlog bareng. Nah, itu siapa? Ustadz Juli ya. Ustadz Juli selain dia sebagai ustadz, dia juga berprofesi sebagai penjaga kelenteng. Kayak dekung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waduh nih, Ustadz kayaknya main juga nih kalau ngeliat dari seragamnya nih.
Main ya? Main. Main lah, Bang. udah begini sih. Iyalah kita jangan kalah main muda. Betul. Jadi Ustadz sebagai penjaga gawang. Menjaga hatimu. Alam baik Ustadz. Oke. Nah, gawang, Bang. Pokoknya kita ikutin terus ya. Terus channel juga Ujul Channel TV di mana kita bakal lihat atraksi Ustadz Juli di lapangan ya, di gawang. Oke, terus ikutin Ros Channel juga channel Ujul TV. Oke. Bersama teman-teman Rasta Rocket Ribbon versus Cibar. FC. Yoi. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Oh no, oh no. Baru ini doang. Baru ini dilantik, Wah. makanya dia paling atas. Tapi emang kalau ngeliatin itu sambil ngeganyam begitu boleh ya? Yan, Ada nggak? ada. Kok sejajaran mukanya sama semua ya? Perkiraan kita salah. Dia ngambil bola. Oh iya bener. Lu jangan begitu Kor, tawa main. Ini teman-teman dari Ros Channel nih, ada Bang Kori, ada Bang Dede. Ayo ngono. Hah. Dep. 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 Ayo dong bantai kami. Kalau lo punya nyali. Baiklah saudara penonton, tendangan bebas langsung kan. Oh, biasa aja Inyong. Oke. Kita juga kehadiran Sendri. Halo Sendri, udah nggak diantar aja ya JNT ya. Oke. Bersama Pak Ali di channelnya Ujul Channel TV, collab dengan Ros Channel ya. Ada Kabau. Halo Bau. Pemain yang nggak bisa lari dia. Ya. Kebetulan dari channel Ujul TV channel juga channel kedatangan pemain naturalisasi. Nah ya, nah keseringan ada di pohon jambu, jadi kembang jambunya jatuh. Oke, tadi tendangan bebas sempet, ya ada tendangan bebas tadi sempat kita sorot. Nah sekarang mungkin ada pergantian penjaga gawang. Siapa dia? Ustadz Juli ya. Ustadz Juli selain dia Ustadz, dia juga penjaga kelenteng, penjaga gawang. Ustadz Juli, halo Ustadz. Ya. Manasin dulu ya. Najis sepet Bahaya gitu kalau jangan. Najis sepet Bahaya gitu kalau jangan. Najis sepet Bahaya gitu kalau jangan. Oke, masih bersama Babai Ali. Nah ini tadi selama ini yang di belakang layar nih dia orangnya nih, Bang. Siapa ya? Kasih julukannya apa? Siapa dong maunya biasanya? Bian. Oke Bang Bian. Kita lagi ada di Cicair ya Bi. Kuk. Jadi dia kalau misalnya iya dibilang kuk. Oke. Tangannya tuh kakinya dia kena baju abang.
to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Oke. Hope you let me in, yeah.